Brate, pazi sada tu, ja ću ovdje da radim, a ti gledaj u ogledalo ako ne vidiš odavde ili ne vidiš odavde. Prvo, imaš okret u svoju desnu stranu. Ako si prvi red, ako si drugi red imaš u levu, sljedeće isto u desnu. Ali mislim da oboje radite u desnu stranu, tako da ću pokažem sve iz početka do kraja. Okret u desnu, padaš dole na pola i ovdje nastavljaš desna noga gore, leva ono, klasika. I gore podignuta peta i ovdje su prsti, to jest jabutica. Imaš, I told them, motherfucker, tap, tap, ne, vrh, scared, klasika 6 step. Odatle ideš levom napred, radiš one step do pola. Sada, pošto je mnogo brza pesma, nemaš vremena da uradiš celo i da završiš ovdje, već radiš do pola, odatle ti noga ide napred, ideš cece u desnu stranu. Mali cece ovdje do pola. Vraćaš, menjaš nogu, ovdje ideš visoki sa velikim odskokom i visokom nogu. Odatle, spadaš, ova noga ti ide dole, obe ruke idu na pod, ideš dole, na cevanicu nogu i onda gore na kolenu nogu. Znači, tap, tap. Odatle, ova noga ti ide ispod ove druge, znači tu ispod kolena i okrećeš se, staviš na tu istu. Odatle imaš skok, skačeš na levu ruku, dosta je bitno da skočiš dosta u vazduh zato što ide se na sljedeću ruku i inače ne stižeš. Radiš promjenu u vazduh. Isto to samo da radiš u vazduhu brzo. Znači radiš hop na levo, hop, promjenu, šut, vratiš, promeniš noge. Hop, posle toga vraćaš se u tu istu stranu, ova noga preko leve. Završavaš na desnu, ovdje si, radiš promjenu, hvataš bum, efekat, ideš okolo, ideš još jedan six step, zatim posle toga radiš six step običan cel. Spajaš noge i završavaš promjenu.